Labafundi ke besikole lesiphakeme ke seZombodze High School lapha ke kaZombodze phaswe Mdzimba namhla ke babone ukuthi kungcono ke bangayi ke eklasini kute ke tikhalo tabo ke tawuvakala kanti labafundi bakhala kakhulu ngekuthi ke kudla labakudlako akusikonani lokubathokothisako nekuthi lapha esikolweni lendzawo ite kahle ke fenise lokwenta ukuthi ke tilwane tingene noma ngabe khona ke labakulimile abakhoni ke kukuzuza labafundi baphinze bakhale ukuthi labanye ke bantwana bahamba ke indlela lenzeka kakhulu nabeta khona ke esikolweni baphinze futhi banganakekelwa nabafika khona ke esikolweni. Cha thina nje siqedile petition mala abafuni. Kokuqala esikufunako democratically elected learners representative council. Kokuqala lokho. Kwesibili stop publicity shaming learners. Basihlambalada babite emamakethu assembly babite emaklasini ukuthi sisenda kanjani thina. Kokuqala lokho lesingakufuni. Kwesibili la sikolweni abantwana basuka egcineni nelive. Basuka ekutheni nje example basuka ekutheni bafika la sikoleni sebalambile sicela ibreakfast la sikoleni bayalala emaklasini bathi nabalala emaklasini siyashaya ukuthi uleleleni abakuthi nyakuthini ungagula la sikolweni abakusidi bakuyeke noma uthi uthi imali kesibhedlela basikepha bayasithanza kulo mzuzu nalokushaya sikufuni lokushaya bo12 etibunwa sikufuni proper and entrances around the school. La sikolweni emagede adzabukile siyalima timbuti tingele tidle bathini bathi sorry sifike tinkukhu boramtuti basitshela kuthini singabatholi basitshela bathi kugangiwe ngintshontshiwe la sikolweni bathi nabavala umgwaco wachamuka lo mnyethisha bathi Mr Memo hamba ngemazida lemnyama bathi nabayivala umgwaco basuka lapho ke abantu besikole bayishaya imoto yakhe ithisha waseke suyaphaphuleka wase sophuma ugijimisa umfana esikole wagijimisa labantu besikole ngabhusha anasa gijimisa abantu besikole ngabhusha kodwa ke bampa besikole ke bese betala kuye base bayamshaya esikoleni sahamba saka assembly sathi ngasibeka assembly awu baqala abantu besikole abamemeta labanye bakhala ke ngoba ukuthi emabhonjisi sekabadzinile bona sebafuna kudla lokunye bakhala nje ngaloko angadi but sina vele zafika ukuthi qalele toy because le covid is affecting us enyala sesitasuke affectekena sethi kumbentela labanye ke bafundi bavetile ukuthi bevabhlunga lokwenteka kulapha ke esikolweni ngekuthi ke bangayi ke eklasini kulandzela ukuthi sesithe ke isikhathi bangakhona ke kuyofunda lokuyinto ebaphazamisa bathi bona bayafisa ukuthi babuyele khona ke emaklasini. Endzabeni timsakato iMaswati channel ngingeri Carlos ngaZombodze.